ngiyacela wewandile ngiyacela wewandile hayi wewandile awofika phela noma wewandile wofika phela noma wewandile ngiyacela wewandile. Ngibingelele bafowethu, lo bingelelayo Unjoko ihobosha umfana owambamba phansi lapha endaweni yaseNkandla eMshisandla eNkungumathe. Ngibingelela nje ngalesi sikhathi ngithe angizonethulela nakho umsebenzi wami omusha ka2020 osihloko sithi isiziba. I-album ke bafowethu izophuma nge-30 ku-October. Ungabana abantu dala ungabana abantu dela ungabana abantu dala ungabana abantu bayakhuluma abantu noma bekushela ngemali ungafuni nothando lwethela noma bethana mali ungafuni nothando lwethela noma bekushela ngemoto ungafuni nothando lwethela noma bekushela ngemali ungafuni nothando lwethela dala ungabanaka abantu bayakhuluma baba melo wangenza baba wangenza baba meme wangenza baba wangenza anisana abantu wangenza anisana abantu wangenza anisana abantu wangenza anisana abantu wangenza baba melo wangenza melo wangenza wangenza ayikho lento manje uyabona isikhathi samangana babhekala selashoni bebekulindile ekhaya uyeza nezinkomo zwayo bebelindile ekhaya uyeza nezinkomo zwayo wabhekwala selashoni ubuhlungu bayindoda uhlele yazi ubuhlungu bayindoda ungasebenzi ubuhlungu bayindoda uhlele yazi ubuhlungu bayindoda ungasebenzi uhlelile emakhaya ulinde ungakho sebenza yobuyani uhlelile emakhaya ulinde umuntu wakho sesilungu ubuyani hayi ubuhlungu bayindoda uhlele yazi ubuhlungu bayindoda ungasebenzi ubuhlungu bayindoda uhlele yazi ubuhlungu bayindoda ungasebenzi uselele emakhaya ulinde umuntu wakho sebenza uhleli usemakhaya usele nezingane uhlelile emakhaya ulinde umuntu osebenza hayi ubuhlungu bayindoda uhlele yazi ubuhlungu bayindoda ungasebenzi